بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال: ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد إلى آخره. عند bulmetinde kurbanlığın soyulacak vaktini aydıp veriyor. Kaçan soymaklık şunu farz oluyor, onu aydıp veriyor. Aslan soymaklık olsa sol kurbanlık günü, yevmi nahr günü, sol oğlancı gün, kurbanlık gün dan atandan kurbanlığa soymaklık dürüst oluyor. Meğerem namazı Eid okuluyor yerlerde olsa, ta vakti ki şu namazı Eid'i okulmasa onda onu dürüst derken. Ama ahli gelir şunçalık var, namaz-ı Eid, mesela bir baki şu ulusvallığın ya şu vilayetin kazisi ya mesela şu Müslümanın paşası taraftan şu namazı okuyup vermeyene tayin bolan adamlar ki hemmesi üşüşüp cübbana diyor ki meydana çıkıp okuluyor. Şurada okulsa demseyi ya kışlakta mesela her kim ki öz mescitlerinde okuluyor, şunda okuysa demseyi namazı okuysa ana ondan sonra mesela hali imam mesela şol padişahın tayin eden adamı okuyup bolmasa adam soyusluk dürüst oluyor eken. Kaldı namazı Eid okulmayan yerler var. Mesela çöller. Çöllerde yaşayan adamlar var. Hem işe çölde yaşapıyor, keppede yaşıyorlar, kulattan ağırlarda mesela. Ana o adamlar onda şoğun dağıtandan son kurbanlığını soyu verse oluyor. Gerçi onlara Eid namazı vacip değil, çöllerde namaz okulmuyor, Eid namazı okulmuyor, namaz cuma okulmuyor yerlerde. Onun kurbanlığını hem onlarında vakt bilen soysadan oluyor. Şu kurbanlığın şol öde soyuluyon mal nide olsa ana şol muhim diyen ödem. Eğer bir adamın öde kışlakta şol kurbanlık soyulacak malı çölde şu Eid okulmuyor yerde olsa onda şuradan birine icade verse vakalatan şunlardan sonra erti dağıtandan sonra erti vakt bilen soysadan oluyor. Öl börde olsa adam. Ama öldü çölde bolup kurbanlığı börde olsa onda ta namaz okulunca soyup olmuyor. Şu kurbanlık canlı, kurbanlığı neyde olsa şol muhim. O vaktul udhiyeti kurbanlığın soyulmak vakti dahil buluyorken bitulu'il fecri dağıtmaklık buluyor min yevmin nahri kurbanlık günü. Megerem ennehu betaqik şanı gepşul ki la yecuzu caizde leken ehl-i emsari kıştan adamla soymaklığını da hatta ki imam namazı Eid'ni okuyunca. Faemma ehli sivat ki Eid namaz okulmuyor yerlere çöllerde yaşayan adamlar fes olur soyuyorken ba'del fecriden atan son. Delil munasul ki Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kavlu ki men zebaha qabla salati فَلْيَعُدْ ذَبِيحَتَهُ. Nebi Aleyhissalatu vesselam edin her kimi ki Eid namaz okulmazdan ön eğer soyarsa onda şol adam zebihesini yanından iade etsin diyen, kurbanlığını yanından etsin diyen. وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ her kimi ki namazdan son soysa fakat temme nusukahu onda bunun farzı adab oldu. وَأَصَابَ bul yetişti bu adam sünnetel müslimine Müslümanların sünnetine o tarikasına. وقال عليه الصلاة والسلام Nebi Aleyhisselam yeniden aydınlatıyor ki enne evvelu nusukina fi hadal yevm es-salat. Peygamberlerimiz dediler ki bugün evvelki edecek ibadetimiz bilen gerdemede vacibi farz nasa namazdır. Sümmel udhiye ondan son udhiye olmalı, kurbanlık olmalı, son soymalı. Meğer şimdi bak ki bu şartın öde fi hakkı men aleyhissalat. Yani o adamın hakkında ki namaz okuyor mesela şu adamın hakkında. Ol kim ol misri olmalı. Duna ehli sivat yani o çöllerde yaşayan adamların hakkında bul yapıyor iken. Bul bir. O yeniden mesela burada Eid namaz okuyor yerlerde onda kurbanlığı odol soymanam icazı değilse merdimler mümkün şonu gümen karşıda kalı verecek. Kettapada soyuyan adam gayırlar olsa mesela şonu gümenip namazdan hem kalsa kalır diyen. وَلِأَنَّ التَّأْخِيرُ وَرَسُولُكِ لِإِحْتِمَالِ التَّشَاغُلِ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ Azhati ki namazdan odol soyulsadan icazı değilse namaz okuyan yerde onda merdimler meşgul ol kalacakken şu mal soymana an salati namazdan. ولا معنى للتأخير في حق القروي ama hiçbir manası yok. Kurbanlığı namaz okulandan son soysun demeklige kimler için ol kuraviler için mesela meydanda çöllerde ki adamlar için ki bu namaz okulmuyor mesela. Ve halam şu ki namaz ol yerden vaciplerle.
وما رويناه جد لكن بالله رواية الإمام مالك إمام شافعي رحمة الله عليه في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام. قال إمام شافعي رحمة الله إمام مالك بلور وسجل كي تنماذ قلنا صنم تاين كي شو الإمام يعني فادشانو شو خازي مثلا أنا شو الغرب الله مسوين كان بس قدر سوي معنا إجازة يختار كان لكن أنت لقتال نماذ قلت من نماذ كم نماذ نقين مثلا سوي برمال. ثم المعتبر في ذلك من ضمن مكان الأضحية شو القرب الله سوي الجق معنى جاي معتبر شو حتى لو كان في السواد المضحي في المصر والمضحي في المصر اگر بولسا شو القرب الله جالين ويروسا شو شول دوسا داغ دوسا قرب الله سوي جادم شهر دوسا عند جاي ده كان كمان شق فجر شو دان أت شو القرب الله سوي إجازة شو العدم ولو كان على الأكثر المشبس نور جائز ذلك إلا بعد الصلاة مغيرا لما دنسون مشبس وصل مثلا أول آدم يشول ده لكن مال برده عنده بنو مال سوي بولميا تعالى ما ذوق الإنسان عنده وحيلة المصري إذا أهاد التعجيل أجر برادم غسلقيا شين آدم لما كل يوم يردك آدم تي غرب الله نقولشين إيسقل قصتنسا أول آدم يغحيل شو ديوكي أن يبعث بها onda şu qurbanlığını bir gün odulu koversin çöle hiç dağda qadamdan yanına qurbanlıq şiňa da gelsin anan zoňa biline ijada ber qoysun ki daňatda soýaşlar şon dip ana ondan bolýar soýsa ulady koverse getirip iyi versen bolýar ayyabasa ulady waysa bi ulasa şoňa tarap ananda ila haricil misri şu misrin şartına ulady koverse fe soýsa biha şorda kama tala al fajr yani şu dan atda soýsa. وهذا من وناس لأن هذه لا تشبه منور المشابه واليشؤون فيها نوذم زكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال. خب بلدي زكاة من دشتير زكاة ده من دشل زكاة مالني دكي بوسا أنا شل مهم وليته نعم ده من دش بل زكاة مالهم شل هم هلاك بوسا زكاة هم شو تشين نجتير ديان onu şu udhiyadam qurbanlığam şu yawm an-nahri qurbanlıq edilýän günler eger helak bolarsa şulam saqit bolmaly gerdenler şonda zakata meňde şeken min haythu annaha ulat etni ki qurbanlygyň o saqit bolýarken bi halakil mal malyň helak bolmakly bula qabla madiy ayyam an-nahr şu qurbanlyk gün ötmäkä mal helak bolarsa onda şoň bilen halas bolýar misli zakaty ki helak bolýar bi halakin nisab zakaty o saqit bolýar nisabyň helak bolmakly bolar. فيعتبر في سنة اعتبار قياس لكن منه في الصرف صرفته مكان المحل شو محل جاينا شو إرادة قرب الله إرادة منه قرب الله مال نيده ولا شو إرادة مكان لا مكان الفاعل فاعلا قد اعتبار بها انظر منهم شو زكاة اعتبار له بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط وساقط ولا نيوكنه بهلاك المال بعدما طلع فجر يوم الفطر يعني شو روزا نماز güne taňatandan soň gerdenге wajyp bolmaly. Şol sadaka pitirin ol. Şöple bermeli muna. Eger şöple bir adam bermeýärse, maly helak bolsadan sadaka pitir gerdenden halas bolmaýar. Tenhemam hemme maly helak bolsan sadaka pitir gerdende wajyp kalmaly. ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصلي أهل الجبانة eger bir adam ki soysa أهل مسجد namazını okuyun nazım. Mesela bana şu mescitte namaz okuldun da bir adam soydu. Lakin velem yusalli ahlul cubbana. Eş meydana çıkıp okuyan adamlar hale ullukku okuyorlar okuymaktıram. Azdahu istihsanan caiz bu nüskü okumun diyor. Liannaha salatun mu'tabarun. Zira ki şu adamın okuyup namazdan bir salatun mu'tabar şul. Onda seyip oldu dene. Şütünüz. Khab. Hatta law iktafu biha za'atum hatta ki şul qışlaq toqulyan namazı iktifadil qoysadam jaiz şol emçinani ki mana şiplerle şöydilýär bu mantıqada köp bilen çöle çıqılanam ýok. Wa kaza ala hada aksuhu munun aksaham şu şekillek. Ahli jubbana oqyn meydana çıqıp okuyan adamlar hali qışlan qoqymadyk. Onda şuňada okuyan adam gelip namazyny okuyan adam gelip qurbanlygyny soýup bilýär eken. Wa qila ba'di ki jaiz şunyň oda qiyasan istisaran diýen. وهي جائزة في 3 أيام يوم النهر ويومان بعده إن قنچه gün qurbanlyk etmeklik jaiz 3 gün. Birege şu qurbanlyk günün özü ki o yawm an-nahr diyor ve 2 gün hem soň 3 gün. Ana şu 3 günü deňiz qurbanlygy soýsa bolýar. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi ve sellem 3 gün diýen ba'dahu şu qurbanlyk günden başga 3 gün. Qurbanlyk günem we ondan başga da 3 gün diýen. Onda munyň qıda jümle soň 4 gün bolýar. Onun delili Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın mana bu hadisi ki eyyamut teşrik kulluha eyyamu zabhin. Nebi Aleyhissalatu vesselam der ki eyyamut teşrikin hemmeci hem eyyamı zabh şol diýen. Eyyamut teşrik bolsa
Qurbanlyk günden başga da 3 gün bolsa, ana şu 4 gün bolsa, ayyamy taşriq şoňa keraslan. İşte qurbanlyk günden başga 3 gün bolsa, ayyamy taşriq diýip aýdylýar. Aslan taşriq diýip muňa şuň üçin aýdylýar ki, şarqdan müstaqşar dilmetlik aýtýar. Araplar qurbanlyk günden soň bular şol mallaryny, nämelerini, göýüşlerini dilip daşlaryň üstüne güneýe serip gurutýar ekenler. Ana şu günlerde qurbanlyk gün ertesi soň ana şuň üçin oňamasa ayyamy taşriq diýip aýdylýar. Nebi Aleyhisselam aýdýarlar ki ayyamy taşriq hemmesem soýulýan gün şonuň diýen eken. Ayyamy taşriq 4 gün bolýar. Onda Imam Şafii rahmetullahi aleyhi hadisten delil tubatdy ki maly 4 günden soýsa bolýar diýip. ولنا بالرجال يشركي ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أنا حضرت عمر رضي الله عنه، حضرت ابن عباس، حضرت علي رضي الله عنه بل روايات ذلك أنهم قالوا أيام النحر 3 أفضلها أولها. بل هم مثل روايات ذلك أيام النحر 3 gündür. إن يخشت أول gündür. إن يخشت أول gün soy maqlub in أولası bul. وقد قالوه شلر أيضا البتاقي شلما سماع النبي صلى الله عليه وسلم من اشتباك شلر لكن ينطلسنا لأن الرأي لا يحتدي إلا المقادير إلى المقادير عند زمن منشغن يا منش ölçek diye aytmaklığı hiç kim şeriatta tayin ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşmesaydı bilmiyor bunu diyor. وفي الأخبار تعارض اندخل على خبرlarda تعارض geldi. Bazı hadiste 4 gün, bazı hadiste 3 gün. فأخذنا بالمتيقن onda biller ihtiyaten yaqinisini alıyoruz. Yaqini ise 3 günden 4 gün diyen adamların kavlunda da 3 gün masa var. Onda yaqini 3 güne yaqini eken 4. gününde şek var eken. Şu sebepten ihtiyaten onda 4. günde ihtilaf oldu. Biller 3 gün alıyorsun. وهو الأقل şu mutayaqqin masa qaysı ağır söylüyor. وأفضلها أولها كما قالوا هم تزاني كي ينقل الروايات إن يخصوص أول من سوي مقطع كان ولأن فيه مصارعة إلى أداء القربة جهتك شو قربة ثواب إيشاء اتمكلكتا شو الأداء اتمكلكتا تيزلك اللي يبرج شو قصتن مقبل شو سبب تنبل وهو الأصل أنا شو اللي يخشى كان إلا لمعارض المجال قيس معارض بصراحة شو إلين دايمان غالده يا قيس بس قبل يتطل ده أنا نمت يتي سوي سامبوليو بيرو نسوي سامبوليو وجعيدة كان ذبحت مكروه في لياليها جيجة للندم سوي سامبوليو كان إلا ما جرم ونمود مكروه ولا يكتر لاحتمال الغلط في ظلمة الليل جيجة أنا غران قلقنا ممكن خطأ أنا شنوتين جيجة سوي مقلب مكروه ولا يدين وأيام النهر وسا خمسة والملكان 3 gün وأيام التشريق 3 gün مليا أيام التشريق 3 gün أيام النهر 3 gün أيام النهر بس قربانlık gün ondan sonra 2 gün 3 gün aydılıyor أيام التشريق diye قربانlık gün o hesaplar ondan sonra 3 gün مليا onda qurbanlyk gün masa أيام النهر boldy أيام التشريق bolmady وإن آخر gün مثلا 13. gün bolýar olmasa أيام التشريق boldy أيام النهر bolmady amma ortada 2 gün masa var 11. gün 12. gün masa hem أيام التشريق diýilýär şoňa hem أيام النهر diýip aýdylýar وأيام النهر أيام النهر 3 gündür وأيام التشريق 3 gündür والكل hemmesi bolýar muny beraber 4 gün bolýar awal kysata يوم النهر bolýar la gaýr on أيام التشريق diýilmeýär وآخرها إن آخر kysky 13. gün ol 4. haýdyn gün bolýar. Ana ol aýamy taşriq bolýar, la gaýr on aýamy nahr diýip aýdylmýar. Wal mutawassitan 2 ortak gün mesela aýamy taşriq bolýar, aýamy nahr bolýar. Wa at-tadhiya fiha afdal min at-tasadduq bi thamar al-adhiya. Inde ki şogul baglyk günlerinde şogul baglygy sadaqa soýup edip qurbanlyk etmeklik bu ýaxşy bolýar eken, onuň puluny sadaqa edenden keda. Onun pulunu sadaka edenden ödene soyup qurbanlyk etmeklik ol ýaxşy bolýar. Annaha taqa'u wajibatan aw sunnatan. Hatman ana şonuň öňe wajibu sünnet bolýan şol. Wa sadaqa wa saň tatawwu' bolýar, nafil bolýar. Fesonda ol sünnet we wajibyň öňe ýaşyrak bolýar nafilden keda. Bul bir. Wa li annaha ýene tafutu bi fawati waqtiha. Azatiki qurbanlyk bolsa ba şo wagt halas bolsa qurbanlyk gurun halasan bolýarsan. Şo sebepden onda qurbanlyk etmeklik ýaşy. Wa sadaqa wa tuta biha fil awqat sadaqa. Wa her bilen medeni sen edip biliyorsun. Qurbanlykdan bir ay soňam sen bir mal sadaqa etsen edip bilersin. Onda qurbanlyk etmeklik awlaken. Fesonda fanazalat manzilat tawaf wa salat fi haqq al-afaqi. Onda bu şekillik boldy diyor ki bir adam haja bar ya uzakdan mesela mana biller şölerden barýar. Onu şol adamlaryň hakynda namaz okyndan kede tawaf etmeklik awla. Hana Kaaba tawaf etmeklik sowabı köp bolman namazdan kedem şo ýaxşy. Näçin? Namazy üýüne gelip mokyplar, amma tawaf etmeklik öňde ýok. Ana qurbanlygymda qurbanlyk günlerden başga pula bolan ýok. Onda qurbanlyk günler ul qurbanlygyň pulunu sadaqa edenden öňde qurbanlyk edip kalmaly. Walam lam yudahi eger bir adam ki soýmadyk bolsa hatta marad ayyamın nahri şu 3 gün ötük etdinde. Onda näme şeýär? Indi garar görmeli. Şu adam eger öňüne
nezir aydanmasa, bay eger garip özünü nezir aylandırılmasa, dili bile aydanmasa, Allah için mana şul malı qurbanlyk etmeklik menin gerdenime wajib bolsun deyip. Garip eger bay ana şo deyip aydanmasa bolsa, onda şol malı ödem satın amalan, şunu qurbanlyk etjekmen deyip öz gerdenine wajib aylandıran. Üstünür, eger ana o rakam bolsa, onda şol malın özünü zindeliğine sadaka etmelinde. Zindeliğine şol duruşuna okulasa, onu son vermeli. 3 gün ötürenden sonra saklap yörenmasa, şol malın onu şol duruşuna vermeli. İn kana awjaba eger ol adam öz gerdenine wajib aylandırılmasa öz nefsine, üstünür, onda bayağı eger garip, kaysa oşa bolsun öz gerdenine wajib aylandırsa da, özü menin gerdenime mana şol malı soymaklyk wajib bolsun, ya nedir bolsun deyip aydanmasa, onda bolsa bulbir. Aw kana faqiran ya wasa garipte ve qad ishtara al-udhiya, lakin satın alan bu adam mana şu jagadın şu malın özünü men qurbanlyk etjek deyip satın alantı. Kop onda sadaka etjeken biha şun hayyatan, zindeligine sadaka etmezsen hemmenin onda sodusuna. So 3 gün ötdi, son soymaldarsan sodusuna sadaka etmeli. Ve in kana ganiyan tasaddaqa bi qimati şartin. Eger bir adam özü bay adam gerdenine sadaka qurbanlyk wajib bolun oldanam. Lakin ol yankıyana gedip dili bile aydıp kayıtı nedir eden yok. Ondan ol adam deyiptir, şu qurbanlığını ondan 3 gün ötenden son onda şonun pulunu sadaka eden maliyeti yani. Ve in kana ganiyan eger bay olsa sadaka gereken bir kıymeti şartın bir şartı ki satın alantı şonu qurbanlık edecek deyip ana şonun pulunu sadaka koysa eden maliyeten. Avle mes satın alınmasın ya almadık olsun fark etmiyor. Lianna hadina ki vacib bol ya gani üstüne olurdan vacib bol. واجب بولكن على الفقير فقير غوث بالشراء شرطنا المطلق بلن بنية التضحية عندنا بالنجمده bir fakir adam ödem olsa şu qurbanlyk gulları barsa mana şunu men qurbanlyk etjek deyip dili bilen hem aytsa ana şo dep aytdy onda şol adamın gerdeninde şol mal sadaka etmeklik wajib bol kali deyipdi. Şonu şu rakam edip aytsa ana onda şo planında gerdenine wajib bolýar eken. İşte amma edipdir yüreginden aylasan ama. Yüreginden aylanada şunu qurbanlyk edama hemmen deyip yüreginden aylady, lakin dili bile aydın yok ki mana şul maly men qurbanlyk etjek deyip. Ana onda ta bazı aytdyr ki ta şu dili bile aytmasa wajib bolmaýar deyipdir. Yüreginden ayla koýany bilen wajib bolmaýar diýen. فإذا أفات الفيخاب فإذا فات الوقت her wagtki wagt ötdimi wajib bolýar aleyhi şonda sadaka etmeklik. Onda şonuň özüni sadaka etmelsoň ihrajan lahu taýin ki şol öhdesinden harij etmeklik üçin onda şonu sadaka etmeli bolýar eken. Misli namaz cumanyň özüge qada etdirilýär ba'da fawatiha zuhran. Wagtki namaz cuma ilinin halas boldymy, geçip bilmän galdyň, onda peşine okuy koýulýar. Bulam şu şekilde özü nam wagtynda ha qurbanlyk edilmedimi? Onda baýa şonu sadaka etsin diýär. Ya meselem sawmun we ba'dal ajzi fidyeten. Meselem bir adam burany tutup bilmekden aciz galsa oň jaýyna fidye berilýär. Onda qurbanlyga misli şu şekilde qurbanlyk güni soýup bilmän galdymy? Onda 3 gün ötdi, wagtlar ötüp gitdi. Onda bolsa diýipdir, şol malyň özüni sadaka diýip koýmaly diýen. Düşdüňiz? Wallahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve salamun ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمة برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.